Upravo gledate delo nemačkog vajara Christiana Tobina, izgrađeno 2012. godine. Nalazi se u bursi u delu Alte Parmak. Težina stubova je između 7 i 8 tona. Sljedeću znamenitost koju ću vam prikazati je Bali Begov Han, izgrađen krajem 15. veka za vreme vladavine Fatih Sultana Mehmeta. Ovo je prvi trospratni han Otomanskog carstva. Posjeduje 64 sobe. U hanu možete pronaći razne prodavnice, zatim umetničke radionice i svašta nešto što su oni koristili u tom periodu. Han je obnovljen i obnova hana je završena 2008. godine. Nakon Bali Begov Hana uputili smo se ka pokretnim stepenicama koje vode do zidina grada. Ukupna dužina je 3,38 km. Glavna kapija, a ima ih ukupno 5, je Sultanat kapij ili Hisar kapij. Tokom Otomanskog carstva bila je jedna od najvažnijih kapija zbog svoje granične i vojne funkcije. Velika džamija je sagrađena u periodu od 1396. do 1399. godine na osnovu obećanja 4. osmanlijskog sultana Bajazita I. Ima 20 kupola i 2 minareta i predstavlja najveću džamiju u Bursi. U Bursi se nalazi jedan od samo 4 preostala stara mosta na svijetu koji čitavom dužinom ima prodavnice. Prema istorijskim zapisima, most koji je prvi put sagrađen 1442. godine imao je 31 prodavnicu i 2 skladišta. Na ovom mostu se nalaze prodavnice sa suvenirima, ali također i kafedžinice i čajđinice. Odmah pored Ješil džamije stepenice vode do vrha platoa na kojem se smestio interesantan Ješil türbe, mauzolej sultana Mehmeda I. Na ulazu još uvek stoje stara drvena vrata sa fantastičnim duborezom, dok su unutrašnji zidovi mauzoleja kao i spoljašnje ukrašeni tirkiznim pločicama.
tiče smeštaja u Bodrumu, odlučili smo se za Costa Bodrum City Hotel. Po ulasku nailazite sa desne strane na bazen, sa leve strane na recepciju, a u tom delu se nalazi i prostor za sedenje. Nakon toga nailazite na restoran. Usluga u ovom hotelu je na bazi noćenja sa doručkom i nakon toga nailazite na deo gde su sobe smeštene, tako da buka ne može dopreti do vaše sobe. Jako je mirno, jako je čisto i sve preporuke za ovaj hotel. Ne kadar abla tanesi? Bodrum je mesto koje mnogi sanjaju, mesto koje vas konstantno izaziva svojom lepotom, slobodom i neizmjernom ljubavlju koju pruža svima. Asocijacija na Bodrum uvek povlače sa sobom misli o suncu, moru i istoriji. Ukratko, Bodrum je za sve i svakoga. Kažu da u Bodrumu sunce sija drugačije, more miriše lepše, pa i vetar duva drugačije. Sve je lepše nego bilo gde drugde. Bodrum je šarmantna luka koja se nalazi u Turskoj, 270 km južno od Izmira na Egejskoj obali. Nalazi se u južnom delu istoimenog poluostrva, a naspram njega je grčko ostrvo Kos. Danas je Bodrum glavna turistička atrakcija jugozapadne Turske zahvaljujući prelepoj obali, izuzetno prijatnoj klimi, divnoj prirodi i obilju istorijskih gradova koji su imali veliki značaj.
Ovo je takozvana Timsa Harina kapaciteta nešto više od 43.000 i nalazi se u Bursi. Mnogi se pitaju zašto se baš krokodil nalazi u sklopu ovog stadiona. Razlog tome jeste što reč Timsah upravo znači krokodil, a i nadimak ove ekipe jeste zeleni krokodil. Etno selo Džumali Kazak je staro oko 750 godina. Stanovnici najstarijeg sela u Turskoj se uglavnom bave poljoprivredom i prodajom suvenira. Njegov naziv dolazi od turske reči džuma, što znači petak, čime se naglašava važnost ovog dana određenog za muslimansku molitvu i okupljanja i imena jednog od izvornih turskih plemena Kazaka. U ovom etno selu se žive i veoma jednostavno, daleko od gradske vreve i brzog života koje moderno vreme nosi. Kruške, breskve i trešnje iz ovog kraja su poznate širom zemlje i Evrope. Gostoprimstvo može da se osjeti na svakom koraku i meštani su se već navikli na veliki priliv turista. Uske brdovite kaldrme, stare kuće obojene u šarene boje, dimnjaci iz kojih izlazi para, domaći proizvodi, deca koja se igraju na ulicama i pomažu roditeljima u prodaji ručnih radova samo su neki od prizora koje mogu da vas vrate u prošlost i pomognu vam da osjetite duh ovog drevnog sela. U njemu se ne može ništa raditi na kućima bez dozvole nadležnih institucija, ni jedan ekser se ne sme ukucati kako bi se sačuvala autentičnost mesta. Za sada je renovirano skoro 60% sela. Turizam je počeo da se razvija pre nekih 7-8 godina i u početku su dolazili samo domaći gosti, dok se danas mogu čuti razni jezici na ulicama.